Ni nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho avuga ko hari umuceri wa plastike uri gukwirakwizwa mu baturage ugacuruzwa, bamwe bawugeza mu rugo bagasanga huzuyemo plastike zisa n'umuceri. Bawuteka bimwe bikaba plastike, ibindi bikaza kuba umuceri usanzwe, bikavuga ko ari ubutubuzwa biri gukorwa n'ibihugu biturutse hanze cyangwa se umuceri uri guturuka hanze. Iyi ni inkuru iri kugwa hirya no hino mu gihugu, ni inkuru yakiracaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba utarayibona iyi nkuru umenye ko iri kuvugwa hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu nyizanye kugira ngo niba umwe mu bari kujya guhaha ku isoko ukabona umuceri ujye witondera kugura, kuko harimo byinshi biri gupiratwa kandi bikaza bifite ingaruka nyinshi zitandukanye ku buzima bwa muntu. Uyu muceri urimo plastike biri kuvuga ko uri guturuka mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bituranye n'Ubuhinde, ariko cyane cyane uwashyizwe mu majwi ni umuceri uri guturuka mu gihugu cy'Ubuhinde, cyangwa se umuceri mukunze kwita benshi Indian rice cyangwa se imiceri ikorerwa mu Bahinde. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, ibihugu byinshi mpuzamahanga bimwe birarikarama ko mu gihugu cy'Ubuhinde hari guturuka umuceri ukozwe muri plastike, benshi bemeza ko ari ibipiratano by'imiceri. Ni video yakwirakwiye igaragaza ko mu gihugu cy'Ubuhinde hari imashini zikora imiceri ituruka muri plastike. Ubwo ari mu mwaka wa 2021 nibwo hakwirakwiye inkuru ivuga ko mu gihugu cy'Ubuhinde bacuruza umuceri wo mu plastike cyangwa se ukorwa muri plastike. Ni nyuma ya video yari maze igihe ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abaturage benshi bagakukugwa bavuga yuko iyi plastike ishobora kuzangiza ubuzima bw'abaturage batuye isi. Ariko nyamara 2021 Ubuhinde bwarekamye buvuga ko ari ugusebya product zabo, nyamara biratuza. Ariko 2026 hongeye gusakara inkuru ivuga ko igihugu cy'Ubuhinde gikomeje gukwirakwiza umuceri wo mu plastike cyangwa se ukorwa muri plastike. Impamvu nkuzane ino nkuru cyangwa se ikigereranyo gito naguteguriye ni ukugira ngo umenye ko umuceri wa plastike uhari kandi uri gukwirakwizwa ku isi. Nujya kugura umuceri cyane cyane w'Umuhinde ujye wita kuri ibi bintu, ujye ureba ko umuceri wawe ufuzuye ubuziranenge, unawukoremo urebe ko nta tundi tuntu turimo atari plastike, dore ko uyu muceri uri kuza 65% ari plastike, naho 25% gusa gasigaye akaba ari umuceri usanzwe. Reka twumve iby'iyi nkuru. Mu myaka yashize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho menshi yavugaga ko mu Buhinde hari inganda zikora umuceri zikoresheje plastike. Ayo mashusho yateye impaka nyinshi, bituma abantu benshi batangira kugira impungenge ku mutekano w'ibiribwa barya umunsi ku munsi. Hari video zigaragaza ibintu bisa n'umuceri biva mu mashini z'inganda, maze bamwe bahita bavuga ko uwo muceri waba ukozwe muri plastike, abandi bavuga ko uwo muceri ushobora gutera indwara zikomeye zirimo kanseri ndetse n'ibibazo by'igogorwa muri rusange. Nyamara 2021 nyuma y'isesengura ryakozwe n'inzobere mu biribwa ndetse n'ikigo cy'Ubuhinde gishinzwe umutekano w'ibiribwa ndetse n'ubuziranenge muri rusange, byagaragaye ko hari amashusho menshi yasobanuwe nabi. Hari ayo banze yerekana uwo muceri urimo kongerwamo intungamubiri cyangwa se vitamine zitandukanye, mu gihe andi yerekana ibikorwa byo gutunganya plastike mu nganda zitandukanye, ariko abantu baza kuyahuza bakoramo video ya plastike imwe ariyo bita plastic rice cyangwa se umuceri ukozwe muri plastike. Abashinzwe umutekano w'ibiribwa bavuga ko ibi bihuha bya plastic rice byakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi ko nta bimenyetso bifatika byerekana ko umuceri wa plastike ukorwa cyangwa ugurishwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Banagaragaje ko umuceri usanzwe ushobora gufatana cyangwa gusimbuka iyo ukoranyijweho. Ariko nubwo igihugu cy'Ubuhinde cyase kibitakanira kure, nyamara bamwe mu baturage bakomeza kuvuga ko uyu muceri uhari kandi uri ku isoko. Rega umunyarwanda bivuze ukuri, aravuga ngo ntandi urivugira ku musozi ubusa. Nese abaturage bo mu bihugu bitandukanye bivuze ko bose bari kwibeshya ku muceri urimo plastike, nyamara igihugu cy'Ubuhinde cyabihakaniye kure, kivuga ko ari ugusebya product zabo muri rusange. Ati nubwo bimeze bityo, inzego zishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa zisaba abaturage gukomeza kwitwararika, bakagurira ibiribwa ahantu hizewe kandi bakarinda gukwirakwiza amakuru y'ibihuha ndetse n'andi makuru abatangaje, ndetse uwagira icyo abona akihutira gutabaza inzego zishinzwe ubuzima muri rusange. Ni kenshi mu Rwanda turimo tubona baca ibintu by'ibiribwa bitemewe, inzoga ku masoko zaciwe ndetse n'andi atandukanye, ariko kibaza iby'ibiribwa bitujuje ubuziranenge guverinoma y'u Rwanda byo izabirebaho ryari?
Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga ko nubwo muri make inkuru kuvuga ko Ubuhinde bukora umuceri wa plastique yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ngo ariko kugeza ubu ngo nta gihamya cyemeza ko inzego zishinzwe umutekano w'ibiribwa cyerekana ko umuceri wa plastique ugurishwa nk'ibiribwa ku rwego mpuzamahanga. Ariko se twakibaza, abaturage benshi b'isi yose bakomeje kubeshyera igihugu cy'Ubuhinde ko gikora umuceri wa plastique? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza, nanjye nkwiye kwibaza. Ariko ibi byose biberaho kugira ngo buri wese yige, inkuru nk'izi ziberaho kugira ngo twese dusobanukirwe ibyo tujya guhaha ku masoko. Nyamuneka nujya guhaha umuceri ujye ubanza wite ku bintu bibiri. Ujye ureba ko umuceri wawe nta bindi bintu bifatana birimo. Nujya gukura umuceri wawe ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye, jya wita ku buziranenge bwabyo. Ariko akenshi bamwe baratanga umuburo ati mwirinde umuceri ukorerwa mu Buhinde kuko urimo plastique. Ngayo nguko rero wowe urakora amahitamo yawe, ukora ibigukwiriye cyangwa se ukora ibihwanye n'ubushobozi bwawe. Icyambere nuko amakuru nk'aya ngaya aba agezweho tuba tuyakuzaniye 5 kuri 5. Naho nge mwabanaga muri kino kiganiro twareberaga hamwe ko umuceri wa plastique ukomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bemeza ko ari umuceri ukorerwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Ariko se nibyo koko? Natwe ntabwo tubizi, nta gihamya kibyemeza gihari, ariko ni amakuru ari kugenda avuga hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda muri rusange. Mu gihugu cya Korea imbwa ziri kuribwa bwa nyuma, ko mu gihugu cya Korea nta muntu uzongera kurya inyama z'imbwa. Mu myaka myinshi ishize muri Korea y'Epfo hapazwaga iminsi 3 yihariye mu mpeshyi ibishyushye cyane kuri restaurants zicuruza inyama z'imbwa, kuko abantu benshi bizeraga ko izi nyama z'imbwa zibafasha kurwanya ubushyuhe ndetse no kugira ibihe byiza muri rusange. Rero igihugu cya Korea y'Epfo cyatangaje ko nta muturage n'umwe uzongera kurya inyama z'imbwa bitewe n'indwara zitandukanye zikwiye gukwirakwizwa n'imbwa ku mugabane w'Uburayi. Umuyobozi mukuru ushinzwe ishyamwe ry'icuruzwa ry'inyama mu gihugu cya Korea yatanze itangazo rigira ko nta mucuruzi n'emwe wemerewe gucuruza inyama z'imbwa mu gihugu cya Korea. Igihugu cya Korea ni kimwe mu bihugu bitangaje, ni igihugu kiribwamo inyama zitaribwa ahandi ku isi, ni igihugu kirya inyama zitangaje ibyo benshi bivuga ku isi nk'ibibazo. Nko muri Afurika uriye inyama baragufunga, uriye ibikeri bakwita umusazi, iyo uriye inzoka uba uriye ikindi. Ariko mu gihugu cya Korea y'Epfo ntabwo ari uko bimeze, ahubwo izi nyama zimwe na zimwe ziba zigendeye ku mico yabo. Nk'ubu kurya imbwa byari umuco, ni ibintu birinda ubushyuhe, ni ibintu birinda kumva umeze nabi. Ahubwo iyo wariye inyama y'imbwa ngo wumva umerewe neza, ngo ubushyuhe atari bwinshi. Ariko byatangajwe ko nta muturage yemerewe kongera kurya imbwa mu gihugu cya Korea. Benshi ntabwo biratangazwa, ariko nawe ntibigutungure kuko ari igihe umuco w'ahantu aba ari umuco. Imbwa ni umuco w'Abanyakoreya, kurya ibikeri ni umuco w'Abanyakoreya, ariko bimwe muri ibyo byakuwe ku isoko. Indwara nyinshi ziri muri Korea ubushakashatsi bwagaragaje ko ziri gukwirakwizwa n'imbwa ndetse n'izindi nyamaswa zitandukanye, ariko ku ikubitiro imbwa niyo yaciwe kongera kuribwa mu gihugu cya Korea y'Epfo. Ese abaturage bikundiraga akanyama k'imbwa mu gihugu cya Korea baraza kumvira amategeko bakareke? Ese wari wabona umuntu wafunzwe kubera kurya inyama y'imbwa bamubuza kurya inyama y'imbwa? Mu gihugu cya Korea nuko bimeze. Ngayo nguko rero, niba utarakanda subscribe ihutire kuyikanda kugira ngo inkuru zitandukanye ziba zigezweho hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, bijye bikugeraho igihe kandi 5 kuri 5. Nawe nge mwabanye muri kino kiganiro imva n'imvano. My name is Brode, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.